thil thleng tak tak pathum kan en le dona heng thil thleng mak tak tak te hi voin ni thlenga mi te hriat chian chak a omzia an hriat thei si lawan ni mahse atak ngei ni si te kan thlir haule ang India betting platform Rinber Paul Badgely Sunny Leon represent hi join vete tuna join la cheng zani free ni muanga Facebook a review in share la chek za somnga IPL bonus 180% chiang sang thum thleng le deposit piang in 2% extra I mozelang Badgely mangthar 10 Jili welcome bonus 15% le reload bonus 60% cheng sanga thleng ni tin mu theina omboke spin a chaka spin zani idon baka Jili spin sang kha za soma kartin cheng sing sang ni sari a lo theye deposit po UPI le bank transfer mangin arangin a him hle tuna join la kartin 45% le affiliate commission thatin 50% ni muthei bokang tuna comment section na link hi click la Badgely family zinga lotel vero le kumsang khat zakwa samkwa pathum jun ni som pani isana ni a kumsam rukpa komi kan hu mek Deke Slayton hi an in Lake City Texas a amudon chi a hetiang motor in bot sai mai po hi tan chuan thil har sa atling chho to a chan chu adam lo hle ani dikhian brain tumor ania hemi ma kum hian hetia athlok a bok om anei ti hi an sheto a mahse anin en kolare vaklawa azia duak maya adam mai donina in sheto mahse van doi thak takin hei thlatam vaklo liam ta khana ron let le a ma aina sazo kani dik po hian hei hi athi pui ngei donina sheto chupo athi har arin om to lo anupuile afanu in thatakin an enkola adam lawina chawve zelani anupuile fate enkolna hian lawm em ma se heti rol hian ani na taka chuan nuama tilo pave tak mai patling tak achung tele midang te enkol thin tu berani thina hewang hian nuam tilo na nei tel tlata ma se hi ai ma hian adam lo hi she omati na em chu thona akhal thailo hi ani dikhi Aviation community a chuan mi big legend ani role thar chawani lai tangin Air Force a omin indo pui pahni na a combat mission a thlok zak ani boka history a aerial combat bon beratel ngatani chu chuan di khian thloa sang taka oma a cockpit atanga anwai khovel en hi anwam ti berani nuama tilutuk hi indawa zo po khan akai sang le van sang le zual space a astronaut satlia anilawa NASA team masaber spacecal team zinga atel hiala anua po NASA tan thok zelin kumsom liamta khan a retire to ani a retire nu hian ala thlok top lo space a thlok to lo ma se thlona ala khal arenga thlona te khalin thlona intlan siak eraser boy puile in a thapola ni le a ma se tuna hrisel lo na wangin engma ati thei to lo adu le achak ber chun chu thlole ani thlona aneya stinger ti ni in kan hu mek hiani a in thlo siak na na mangchin asen ania alian lova ari po aringa adang lama he a thlona hi adu em ani cockpit a thutle a thlole achak perchin ma se di khian sia tumor wang hian thlole chu a him don lovani a o khur to a chaw renga akal po angel vak to lo angai to na te po film lu tuk to lo hetianga tak salama a har sat na mai hiani lo a thlona hi thlok mai theiani lawani da thatla tani ma se hemi zan hian a thlole chak thu hi a soi renga amu po hi sheomati em adu chu voi khattal a thlona a thlole ani angai to nguta atu ka thlole hial tumin amu ani atu kania John Wayne Airport Southern California di ka chena atanga kilometer sang ni zali som pali vel la a airport manager pakhat hi a oma atna atandon mek airport noise abatement department at hokania atna chu thlona lu chuak te thom ring lu tuk tur lo vena lo ena lo ngai event tlat tu ani airport chen omvela omtele mi pui omte ta na beng cheng le nok sakan omlo na na thok tu ani a chuan tun ang jing malama hi chuan boruak azia viau thin ani mase tukin chu a thudeu che hi adex
phone aron ringa la phone mi chuan airport bula an ni thule complain an nei thu aron soya an in chung zona thlona aron thloka abeng cheng si aron ti manager hian sana an ina dariat alari lo dewa omzia chu airport a thlona thlo thei ma ani a he thlona thlok hian dan abo chhia ti chiang ngal John Wayne Airport a hian Sunday ya jing dariat ma in thlona engma thlo chhuwa phalani lo Sunday ani a veng mi te airport then ti boy malut tuk lo na an dan siamani a eng thlona nge tia manager in zo chuan thlona sen lian lo te racing stinger ani anti managerin an chin chia awata phone man an dum chu aron rile ngal veng mi complain ron siam thawani abezawa call ron kal le zel he stinger sen te zel hi an ron soiboka ana vai nan hua a beng cheng an ti a wana a thlok kwal vela mase tu na chuan kan hmu to lo an ron ti thina akal to na in min ti buaya a beng cheng ani an ti ron call tu then khat phei chuan a ron thlok nai lu tuka thona id number po ka lo chin cha e an ron ti a chu id chu an zo ta he report tu chuan a ron soya N21X ani thuaron soi hete phone call kara hian thona hi a number atang hian manager hian an zong china tu minga in register nge tia endona N21X nei tu an en chuan a thom hle a chan chu hei hi Deke Slayton na ta ani manager hian Deke hi a she ema ani na taka chuan an shevek zok Deke ti ang professional hetiang che a beng cheng taka a hun lawa a thlok kwal mai hi mak atiani a computer a chuan manager chuan airport a thom lo record ami readings chu airport noise monitor atangin a enta a muta a chiang hle monitor pathum lai chu asang hle a then omvela mi hauron report tu te ina a thom an shia thun lai vel chia khalo ni boka call po in ari hi lo record ani manager hian he noise recording awang hian ama legend Deke chu lekha athona ngai ani zilna lekha athona ngai ani bencheng report le monitora thlona thom bencheng alo record te hi muma se Deke takero a omto lova akal to ti chianga lekha thonero athon nge ngai thunga mase thil man ho thak rum ani lem lo noise recording sero an print chuak phota ati tur tam tak jinga da in na atho chunzom le ni som panga aliama he manager hian he alekha Deke athon tur hi athon theidon chawa warning letter chu thon ta Deke nu puina lo muwa alo chiar hi makati hle he airport in Deke thil ti anga anron so hi thil ni theyani lo thil ni dan chu khamini khan Deke Slayton kha athona sente stinger khan California chungwana khan athlok theilo shim achan chu athona da thatlat ani tia kan soi kha khatia da thadani na kha chu enila hei Nevada a museum da ani he a stinger hi kumthum liam ta khan Deke hian museum te hi ape a anni hian an lo khaya moi takin an khaya heta tang hian an la son le lo shim chu mai ani lo hetia moi taka an khai theinan hian a engine an la thaveka an tarani thlok thei ani to lo mase Deke khan a stinger hi wala tha in engine da le vek se thlok ta se chu thil ni thei ani rualin thil har sat tak turani thei lo tlukani chuan he aida ya buaina chu thlok thei ani lo na chan lian em chu a thlo na ngele a number po kha report ani chung si khan ama ani thei lo na ber chu kha thlo na thom an shet ma dai darkar ruk liam ta khan Deke hi athi ani amu an kai thau to lo tu man engtin nge Deke stinger sen kha California chungzon wana khan a thlo theian shelo omzia omlo vo inni thleng hian John Wayne Airport a managerin Deke athon lekha annu in makalauti em kha a om taka noise readings a thlonari record te potela he lekha hi vo inni thleng hian Deke Slayton Memorial Space Museum a mu tur ala omani he hi a museum a anda chu ni a lekha don tak chu ni a lekha dang hemi ma hian antar bel le a gospel nem ni ti in an ziaka anoi le ati hian an ziak le a Deke Slayton hian achunga citation hi FAA atangin jun ni som pathum kumsang khachko somkwa pathum khan airplane nose limit pela abeng chena wangin adonga
amai ro chu ama dikhi heng thil vel a thlen an report hun ma darkar ruk hian a thidai to a thona an mu po museum a om reng si khang mi te khan enge an shiata enge an mu le ti in an tarani tu khachu kumsang khachakwa somsari pani jun kha khani a damdoi in administrator Harold Michaels hi damdoi in Alanuda Hospital California hallway ya atlana amman mo hle atlan zela cafeteria aluta nurse le doctor zong ten thilan lo ei me kani tholop paluti da awa longai tharu thilpoi mo ka soidon atia anron hoya an ngoi vek Harold a hian a soita a damdoi in hian kan disaster plan hi kan siam that vek ngai do na ni atia andam do ina engemaw thut thleng theya anlo in buat sai lok na chu siam that veka du ti na ni a hoi kwala an vai chon makti mel em hian anon ena Harold hian mak anti po hi o motivate tho a chan chu an disaster plan siam that thuta trul na em ala omri lo arwala mi na thut le shileng po a omri lem lawa tuna hen Harold hi mitam tak chiat na to ka damdo ina anron lut tur ang mai na buai ani chutiang si lo mase tu man zo na han zo ma chuan enula chiat thut na thleng theya mitam tak damdo ina kan lo enkol theinan ruah man na thazok khum tam zok le engkima kan lo in buat sai ngai rig room thil dol zo em kan ni angai ni thok tu te po atile a mi pakhatina kotaron phara tinge aron ti Harold ta chuan topru top ula enge in ngai da na ka buai lo tuna disaster plan update bultan turin buat sai ngal ro ati thariat aliam da February ni sari kumsang khachakwa somsari pathumani a Harold ta hi dokan ma adam doi ina disaster committee an nei mek na a thru a khani disaster management update tura aronti thut ni tangkhan thatin disaster meeting hian lo nei thina ni lek liam ta po khan damdo in staff zong te meeting nei ni in an disaster plan tharan puang zara doctor nurse clerk athok zong ten dan tharan ngai thla a drill te pon nei ani Harold po hetia an damdo in po enge mo thut thleng tura an in buat sai that vek to hi chuan thamwang sat turani to ma se hemeni an meeting zo hi Harold ta hian nuam ti lo na sat tak anei ma se hemini na abang a ho hi ina cho eya in beng da yatum a thu a ma se engemot takhian amulani zandaria le chanve arita a Harold ta hi a ina chang hen tlan chuakin akara pana andam do in lampanin chak takina tlan phone call andam do ina changina dong zau chi ani a iron kal watanga yan ronti awa thlenga police officer anlo chewa EMT le firefighter tenin mi liam thi nuang te mitam takamu andam do inan lo pan sup a then an zon lut an lo buai noi Harold ta luta an ER chu nurse na thokle dam doi tin reng inan lo khata thisen pek tur pek kengin man mo takin nurse te pon lo tlan Harold a hian surgical team paruk lai mi zai tura in buat sai sa amubok nurse pakhatin Harold ta ron bia damdoi in phone hi rei fak lo khana chia a mase doctor le nurse te duty lai ni lo te po rang takin chanchin an hriat hian ko ngai lovin an ron thleng ngalani ati an ron thlenga thei top cho in an thok ngal a chan chu an disaster plan thara khan a vekani an che dan tur hi hetia Harold ta din lai hian mi pakhat kang 3rd degree burn nei hi ama an ron nora in zaina nor lut le ngal Harold hian ngai tu a hlo thon na adika ti turan lo ti vek kha alom alom role ro hi chuan a thong ve lutuk a chan chu hei hi arin dan ang chi a thlengani thilom dan chu kha tu ka cafeteria atlan lua disaster plan update turati khan Harold khan khami tu khan mumang atak ang aneya kha khan akai thawa adam chunga amumang atak beralani amumanga chuan thlo na hi lo che swala khopui lai taka mitam tak thi inan hliama andam do in himi te chan him tura rin beralawni hebang hian khatu ka khan ama nur tu oma the to palo in buat sai kha adu ani ringot kha lo thleng tak ta se kan dol zo don lo ti hi a in shechiang ani khawang khan man ruale khum mai ba ka thok tu te po train that feka du kha lo ni a tuna thlaria taliama that takin adu ang thlapin thila thleng to a
mahse thariat liam nu February ni sari kumsang kha chakwa som sari pathum a hian navy jet pakhatin khopui chung pakhata in chhongli aron supal hlo mai mahse heroltan mumanga damdoi in disaster update tour anor tu alo neya atak ngeya ache dawang khan thlona aron jet swal tak tak khan herald damdoi in le a staff te kha anlo in ring to ani he newspaper a he jet swal chungchang an chua tak tak chu ni a he jet swal na a thitura anarin chumi som nga lai an ni mahse herald le a staff te zara an disaster plan update zara te mi som pakhat che an thita ni